Njani-ke sihlobo zami ngalesi sikhathi mnandi-ke uhlelo-ke ngisakhumbula ukungane zonke ukuze siyalibingelela igama langu ngezethisa sibanda bangani bami silapha-ke ezitudio ze-CNC headquarters aba-CNC yibo labana abasenzela-ke izinto ezitshiyeneyo eziningi siyafilima videography siyatshaya konke yonke into sithathe le mthatho lamaphathi ezimfeni ilobola party birthday party e-church anything siyakwenza kunjena nje namhlanje ngilabafana bami lapha e-CNC-ke ama-engineer amatsha lapha-ke ngiyabona kulo Patrick ijakalana-ke salitshelayo ngendibali yayo salitshela ngokuya kwesikhathi nalo mfana kuthiwa ngu-obvious it's obvious ukhona la kodwa-ke into ehluphayo ukuthi sometimes kuyacitsha ekhanda le-obvious lendayo sangikweme kunjani ngumqala sisiba kodwa ndayo sangikweme ukuthi ngikhumbula-ke umnyaka ka-2010 ngabuya-ke uBulawayo ngibise ukuthi ngizosebenza nguMalimam ngafika ngathola-ke umsebenzi engale kuthiwa kuse-NRZ ngizoqala-ke i-apprentice ngasebenza-ke i-National Railways of Zimbabwe ngenza i-apprentice yami kodwa-ke kwathi-ke ngelinye ilanga ngo-2011 lapho kwasuka kwaba nomsindo enkampanini kwaliwa kakhulu kwalinyazwana ngoba kwakubangwa ukuthi-ke omunye umfana wavele eMtare esithi mina indaba ngizwana labantu abakhuluma isindebele ndilimtengezi so samshaya umfana lona ngamtshaya ngamlimaza umfana lona kakhulu ngoba wadabuka-ke izitshe ezingu-12 sabotshwa-ke sasuke central savaleka sancintsha ibail sahamba ku-Grey after 2 months ecala lathoniswa-ke ngatholakala-ke ngilecala kwathiwa-ke 1 year 6 months suspended wasothiwa-ke seva another 3 months wasohlaleni 3 months ngemva kwalokho-ke ngaphuma-ke kungasela lutho ngasemsebenzini ngaseyiyo apprentice angiqedanga ikhosi yami-ke Chisa abantu bakhona babedelele mina ngumuntu othanda ukuthula ngithanda abantu bonke angifuni umuntu oyinketha bechabe amandebele deserve to be respected labo ngabantu so ibo ayenza-ke umsindo ngalelo langa ngicela-ke izingoma ngokuhlelo ngiyalithanda enye ingoma wena ngingajabulisa kakhulu uvukatshisa ngingajabula kakhulu lezi esikhiwa ngiyazithanda o-Boys to Men o-Skido omayibuye i-Africa o-Chimora nxa ungayithola I think ngitholile mayibuye i-Africa Chimora
esitsha-ke indawo sawunkweme enthemba ukuthi ikholisile-ke lingoma le-ke lanxa wafika-ke GBH lapha ku-Great Street wabula Great Prison kodwa kufanane. Siyabonga kakhulu ngosibhalela nangu-ke usenzile monyo la ubhale kulolu hlelo sikubingelela konjena nje namhlanje nge-Friday uhlelo ngisakhumbula nana lathi like our pages hamba ku-YouTube laphana lapho ubukele khona thi sikhulume-ke uthi like subscribe uhambe ku-Facebook uthi CNC live sessions follow the page what is good nini laphana lanxa ubabhalela baza kuphendula loba ngasiphi isikhathi ufuna ukubuza abathathisayo selungisela i-press selungisela yonke into indana lathi ngokushesha mana ngibambe-ke incwadi evela-ke kusenzile senzile ukuthi-ke mina chisa ngikhumbula-ke umnyaka ka-2001 ngayintombazana ngabuya kazolotsholwa-ke lijaha elivela ePlumtree wangikhiphela sibili ngikhaya wabuyela-ke eSouth Africa lapha esebenzela khona ahlala-ke ngingapha losisi wakhe wangithovela ukuthi ngikhombeke omunye umfana ngakhomba omunye umfana sitshontshela sikhombeke abangani wathi-ke ubhuti wami njani segoli layo unjani kukhona kwenzayo khona ngahlala nginjalo kwaze wagcina kuphambanisekile ngazithwala ngamitha ngamtshela lapha ndoda sekuphambanisekile yena wabe sithi manje senze njani wabe sithi mana ngonika iplani gezi kade uye South Africa ukuthi awudlokuhle ufuna uyabona umngapho so kade afike-ke angena emacansini nawo mangena emacansini lawo usukuya ukuthi uphendule khona sesekuthiwe isikhathi ngahamba-ke umsakazi ngamtshela-ke uMoffat ukuthi ngiyeza-ke khona ngale eSouth Africa ngoba ngizombona yakhula kanti ukuya sithando sakhe wafika-ke afika eSouth Africa khonapho isisu sasihlala 2 months ngafihla ukuthi angaboni-ke hayi ngoba lothando olukhulu engitshela ukuthi ngithanda ukuthi mina ngiyatshisa njalo-ke ngimnandi lapho ngahle ngabhiliva khona ukuthi hayi ngempela umfazi othwele kumnandi impela ngahlala-ke iviki ngathi senziwe ngcono ngicela ukubuyela-ke ekhaya ngabuyela-ke ekhaya ngazama ukuthi into ngehlukane lo mfana lwana ngitshele laye la umfana wayelokhu esithi lapho lalapho abuye ezothi ulala nami ilala laye wafika-ke isikhathi sokubeletha ngabeletha-ke umntwana ongumfana ngahlala lo sisi lwana wasidilela usisi wendoda hhayi wathaba indodana ngathenga-ke into zonke preparation lezigqoko zomntwana ukuthi umntwana zelanda ama-3 years-ke usitwana savuzela ngento encane imali encane nje i-300 salwa wazathi kwaba funa ukumtshela lo Moffat ukuthi umntwana lo layasho wakhe hhayi wayivula-ke indaba kwaliwa laphana ekhaya ngathi uyandihlolela indoda yami yakuze eSouth Africa yabuya izothinga yatshaya usisi wakhe kwathi ngiyakutshela one day hamba ku-DNA uzathola ukuthi lo mntwana-ke asowakho ngathanda uvalo-ke laphana ngabona ukuthi into zezilahla lapha umkama wesithi utshona bazama ukuthi batshengise-ke umntwana bonke umntwana hayi impela abantu bethi hayi umntwana lo ngeke abe ngokondlovu ngokukhanya ekhathana wakhangela kimi-ke omunye umuntu wazagcina echaza ukuthi umfana lo-ke ngokathabana omunye umfana wehlala eziduzane lezitolo ngabala-ke ekhaya ngathaya phansi sokuthiwa kuya ku-DNA ngaye eBotswana umntwana ngamtshela-ke umama lapho ahlala layo yiwo ehlukana kwami le ndoda ngenxa ka-anti waye-best friend yami kodwa-ke ngokuzondela i-300 zanzi zahle zabheda thiza so kusho ukuthi lapha-ke ezindlini lapha kuyagcina abantwana angasobaba abantu heyi madoda nazi ingoma evela kuChico ethi uMagubane.
Ena-ke wasuka lapha vele ngazwenza imfihlo enjalo njengomama ngidinga lichaza ngazwenza imfihlo enjalo anje esizwendoda liyagcina lichaza baningi vele abakwenzela abasizwe amadoda lapha o-anti labo bazalilimaza zingabheda ko-anti uyayichaza imfihlo yakho yonke zitshe right sengithemba ukuthi ukhonisile lapho khona-ke usebotswana yini lapha ngoba ukuthi wabaleka wayebotswana inkukhona ngale Zamani kunjani Zamani Chu akuzami Zamani uthi-ke kwakuwumnyaka ka-2000 just after millennium bese ngiqedile-ke eGifford High School uform 6 wami naphansi kumele-ke ngiye-college kodwa ngase ngigcina sengihlala ngoba ngabona ukuthi u-aplya kwakunzima bangakuphenduli ngoba ngelamali ukuthi ngiqhwele phambi ye-university ngoba ngathola-ke 8 points zazingamfikisa e-university kodwa kwaba nzima-ke ngahlala koBulawayo ngagcina sengiwindi womchova ngahlala ngiwindi sasebenza nomdriver okuthiwa-ke mahlalela-ke wayethovisa-ke iwindi wakhe sithovela-ke ubaba omnothiwa nguDawo sasebenza kanjalo 100,000 sasebenza uDawo agcina sesiye emazweni wachiya imota sibe sikhesha kumama ngasenza ngoba kube sisebenza ebusuku singalali satshontsha lokho sitshontsha sisebenzisa imthobo nxa uthulele ngoba wayesinamane ephaka imoto-ke iphakhe lithathe ebuseni kodwa zaze singalali silale sisebenza ngenza-ke imali lokho engisebenza njalo wasixotsha lana umama wachiya mina sengikhona ngamanje ngithatha i-driver's license ngasebenza ngagcina sengidrayivela omunye umuntu la ngamenza okuya ngikwenza khona ngale koDawo ngagcina sengingothenga umthova wami into nje tshisa-ke okwamanje ngumuntu oselamakhombi angu-15 njalo-ke ngile plus angeke ukhohle kumnyaka lona watshintsha-ke impilo yami abangani bami hamba benza ama-degree bazihlalela abaningi bakhona mina ngilapha mfowethu nje ngusomabhizinisi ngihlala-ke eplazini indlu yami lapho eSelborne Park bokuthi round uzobona ukuthi-ke indoda iyalula esikole yagcina indoda enjani empilweni angithi ukuthi bangafundi kodwa kufunda kwami kwangancedanga kuyafika ku-form 6 uNkulunkulu yalokwenzeleyo wakunika enye plan ngiyadumisa kumdali ngilapha ngilomfazi abantwana abathathu homothotha yeyi nasi-ke ingoma evela kuFreddy Kwala ingoma esithi shisha mahal
ingoma vela kuFred quality shikisha mahala shikisha ichale ke umlalo wethu umbosibukele manje ke uZamani Chuma uZamani Chuma ngempela uZamani Chuma mbona umnye uZamani lapha kodwa simbaleke uZamani Chuma impela vela kuMarian Ncube Marian Ncube kunjani Marian uhlelo yilo siyalithanda siyabe sikukhumbula lathi idongo sithanda lingasenzelani idongo sithanda lingasenzelani data idongo sithanda lingekelithi nazi imali ekhokho bafanele bafana ikhokho lathi khokhona nje lenzela uhlelo mahala yena uhlelo kwamala ulezi suku lingabona ngiso right uthini ke Marian Ncube uthi wena sikhumbula siyakhumbula kuhle lami ngikhumbula kakhulu ngazi lapho ngomarian ngabuya ke South Africa ngodubo bechisa ngoba ekhaba kunzima into zomile ngo2007 ngabuya kuleli ke le South Africa ngomsebenzi ngifikile kwaba luthuli lapha ke umsebenzi wakho ingatholakala ngaphandle umsebenzi enzima efana nokusebenza ema-restaurant kwaba kubi ema-restaurant ngoba kwakumiwa ilanga lonke inyawo zami zibe buhlungu kodwa ke athola inkazi athiwa nguChristine manje njalo ndoda usowelela leli kule mali ethile angithi wena ulesitho wafika uNkulunkulu wakho la sibezi ngaqala ngisesaba ke thize ngathi iminke ngayijelanga yasi njalo lo mntwana ewana ngifuna ukufanele umntwana hayi ngisebenzi lapha ngagcina sengena sembona ukuthi kuyaphileka lokho because imali bengihola ngenyanga lapha e-restaurant bengiyenza nge-1 day or 2 days eSouth Africa sachaya sathenga ipackage yakucela sengirenta i-apartment bese ngiyi-escort njalo ke sengivele ngidinga amafoni ngilalile labantu lungu ngalala namakula aChina Nigeria amaZulu yonke inhlobo yabantu ke yabhuza phezulu ngaphambanisa info kadawo nje abantu ngeke ngafika maybe 2000 3000 abantu engangena ecansini esikhaleni lesisodwa 3000 T Patrick T obvious T bongani bonke uthi ke lapho ke ngisebenzile kodwa ngamanje uthi ngamanje ukuthenga indlu ngathenga indlu endana kuthiwa kuse emganwini kubulawayo nalokho ngagcina seyile moto yami hayi ngitshayile okusikhathi kodwa ngagcina ngimistake enzakalayo ngoba kwakulabanye ke bathi ngafaka imali eningi balo ukusebenzisa ke i-condom kwenza la ukuthi ke la ngakhothi kwethu morning after I don't even know kwamba njani ngitheze siyathi ngathola usengizithwele after 1 month lo mngane wathi ngcono ngiyekhipha ngala ngesaba ngamzala ke umntwana okuthiwe nguThubelihle kambe leThubelihle umntwana ozabe siwulele wathi nguThubelihle umntwana lo kade siyafunda lapha eSouth Africa into ekhona ukuthi ke siza ngidiscover ukuthi ke angisaphilanga kahle ngiyagula njalo kodwa into lengimile ngize ngayima ngo2020 isikhathi seCovid lapha engaretire khona kunzima ngisaba ukubuyela ngoba phezulu ngiyagula umngane wami uyakwazi labo ukuthi mina ngabanjwa umkhuhlane engikwesabayo ukuthi ke ngingabuyela bambophisa ukuthi ngiyathengisa kuzathini okwamanje ngiyathatha amaphilisi engiwathatha eZimbabwe ndiyo nganathayo but ngiba-tempted at times because abaningi bakhona kabafuni plastic kwenzakele kwi-Nigeria wakhona wathi I paid you money and then you want me to put a plastic don't eat a sweet on a plastic therefore ngamekela wenze njalo angikwazi ukuyaphambana mntakasibanda mada ngifuna ukuphila but semfuna ukwekela lo mNigeria ngifuna umenza i-boyfriend yami but ngadiscover ukuthi ngiyagula ngicela ke ulitshayeleke ngezingoma 3000 usezwa kodwa uthi usazi ukuthi lapha kambe sayikholisana leyani into mototha abafana labathi ngicela ukuthi beze bezongena bangasabavumela bahambe ngene yakhulu obvious lokho vele kusifuna ezinjani ngizamthuma ukuthi abuye lapha abuye la zozama umfana obvious lubhekise egoli khona ngale ke kodwa ama-blazer no-challenge ama-blazer le ngoma DJ Mapholisa Lomlindo the vocalist madoda ayisebenzile into le
uyazi ukuthanda umuntu uvele ugcwele ngaye uvele ubona i-straight uvele ubona umshado ngisho uma wengane impilo yakho yonke iphelele wena umunaye kanti yena ufuna ukuhamba ufuna ukubona abanye mina ngizazi ngithini akuphile ngaphandle kwakho nawe yazi isithandwa sami kokuthi nawazangithanda ucela ngimyeke uhambile my baby yeah. Uhambela my place and don't be mad but I will get down when she Badatu mundua, badatu stana zamwa Nomunga hamuzan kumbula Ulavi wamu, amena mablezo ihambile intombi ngamjida ayulova usho in front of phambi kwabantu wathi it's over mna ngalutho mina mani ngithathela yena nithi ngenze njani mani ngithathela yena nithi ngithande bani naso-ke ngoma evela-ke ethi amablessa i-DJ Phazana Mlindo, the vocalist siyitshale-ke usiso sesebenza kwamagama usothi uMarian Ncube ya Marian abafana bathi bakufuna ababhadala but ekhaya ngapha kuchiphi nama-$3 $2 bantshela abafana bathi bachaya ma-$3 nama-$5 bazongayimela ncane imali ezibhadala omunye sembaleke olandelayo lo-ke umlaleli wethu umbukeli wethu sikwamukelayo kuthiwa nguVincent Sigauke. Vincent Sigauke uthi-ke bengifundisa mina emakhaya eCholocho khona le chefunye lapho bengifundisa khona ngisazi-ke izikolo lezi-ke bezirayidi kakhulu njalo ngangihambe njengo-temporary teacher lanxa-ke ilanguage angingasihlula kodwa kathi ngisazi isiNdebele kakhulu njalo bonke ngiyasibhala ngoba ngakufunda-ke ukufunda kahle isiNdebele esihle into ezalayo naso ngase ngilingeka ngahlala lo mntwana oyifunda ku-class grade 7B nomvuzo 7A ngomntalo usisi wakhe ngangimazi wathi ngicela ungincedise umnawa ngangifikele khona emzini wakhona ngizofika ngihlala esikhathi amawulide ngitshisa impahla zami khona ngale ngagcina ngithandana laye lama I was young by then ingqondo yasemfitshane nama-23 years umntwana ngathandana laye wagcina ngodiscoveka esikolo wakwazi umntwana abotshiswa othala nomntwana we-underage hayi ubaba wakhona watshiya ukuthi bangangibophi abazange bangibophe banika i-warning le-fine yemali engange-$300 ngaleso sikhathi so indaba yakhona yaphelela njalo umntwana ngamekela sengixotshiwe ngamdinga imali ngabe
ngabe ngicasa ukuthi ngisebenze kobulayo ngabancedisa efunda waqeda u-4 wapasa u-form 6 wakhona phambili lokho ngithandana naye esekhulile njalo waze waqeda i-degree lakhe ngimsupporta lami ngazingconoza waqina sensiyahamba ngokuba wakhona ngendlela ayikhala ngayo ekhodi mama ukuthi ngingabotshwa ngathi lo mntwana ngimlahle ngihamba ngalobola official today I'm proud to tell you ukuthi silabantwana abathathu umfazi wami engimthandayo esiphephelaphi my wife I love her so much abakibo bahlala babebuye eThekwini kodwa badabuka endaweni okuthiwa kuseGwanda ngiyabonga imuvisi esigawukhe sibhala-ke singapha eSouth Africa yo cela ke ngezingoma ezilandelayo thilandidalule lonke leyo cela ingoma leyana-ke eyayitshisa ethi True Love ingoma evela-ke kubuthi ncube hamba leyilanga ngoba True Love.
vela ke udadewethu uSipho khona ngale ke Norway ingoma esithi-ke True Love and True Love esitshele-ke Vincent Gauke wathatha intombi yakhe ayikhophile ku-grade 7 ngumbalisi efuthi grade 7A intombi futhi grade 7B bagcina bethathana ngenxa yokuthi abazali bale ntombi bathi angabotshwa wasethala ukuthi kabobhisana wafayindiswa ngobesana ukuthi abotshwe sembambe evela-ke kubusi bhebe jisa sometimes abantu badelele ngithe ngiqeda-ke u-form 4 ehlathi high school umnyaka onga-2011 ngathanda leli jaha elakosibanda okuthiwa ngumehleli sibanda sahlanyisana umehleli sibanda lo-ke besebenza town koBulawayo enye ishop ethengisa ama-TV lembheda lane edumileyo mase sithi-ke kuye ngumthande njalo umngane wami wambona umngane wami wabona ngaseqalisa ukuthi atshengisele ukuthi uyafuna ukuthi athandane ngoba uthutha-ke umehluli wagcina sethandana lo mngane wami umehluli esengigilela-ke emkhuba esembuluzele ngitshela amanga linda nxa ngifonela umakhalekhukhwini akhe aqamba amangathi lakho emsebenzini agcina seziqhinga lokubana-ke ngibe ngicatsha ngenzela kodwa istocking amlandela-ke kwenye ilanga ngicatsha kwaphana etown ngambona uyabhoda uhlangana nomngane wami umngane wami-ke othiwa ngu-10 bahamba bonke bona baqhubana bayawoka bangena lapha bethenga ama-chips ko-sunflower ngabukela sele ngitshitsha-ke ngicatsha ngimlandela bagada-ke umtshova behlukane njalo ngibona ukuthi-ke ngumfonele ngithi-ke tunga athi sorry ngilabangani bami sibukele ibhola ahlala-ke lokho ngimelusa ngaqasa ukulandela-ke uThembi ubona ama-movement kaThembi ngalitshaya mina ngizibike ngokuthi le-CID ngamlandela-ke kwenilanga uThembi kuyisadi lapho engabona khona kukhona ngoba indoda yami yayinganayiqondakali ide yami khona i-boyfriend yami ngasuka-ke laphana ababona besiyakuma laphana-ke e-Rainbow ngabona beqele itaxi ngahle ngayithatha lamenye itaxi ngemuva kwabo ngathi kudrayiva ngicela ubalandele ungabedlulelayo driver silandela sabhoda yafika kwenye indawo-ke esabhabha ngale yadlula ngena-ke eKhumalo thina sadlula abasibona ngoba ngalala phansi siyidlule siphakile ngabona behlangene abangena kwenye-ke ilodge nathi igama lelodge ngithisa bangena-ke phakathi ngahle ngehle kudriver lana kanjiye ngehla lapha ngambijana kancane ngabona-ke ukuthi nampana sebeqonda baphiwe baya erumini nami ngase ngitshitsha ngithwele iphepha ngabuza uSipho wathi umngane wami ukhohlwe isikhoma sakhe ngicela ukumqhubela kanti uthe ngurumba laphana hawu Sipho wakhuluma nje laye enganakile wathi nampana balandeli baye kuroom 7 afika ngadlula ngangena kuroom 7 ngacatsha bathe nje besithi bengena khona phana-ke ngiyabeza bakhuluma ngabe ngibuya laphana ngizwe isivalo siyakhiyeka ngaqoqoda laphana ngasengisithi khona room service ngikhuluma ngitshintshilizwi ukuthi ngicela ukulinika amathawela wagijima kuPopayi umehluli wafika wavula-ke isivalo ngangena phakathi mina ngiyatshaya-ke thisa futshela mama asokunemba umuntu lo wababambe umehluli udawu wabayenzeni nxa ngithathela usibanda wami umuntu wangikhulisayo sebengumthathe nomngane wami ngamtshaya laphana ilodge kwaba lomsindo babuza amapholisa ngamlimaza ngoba ngamtshaya ngelight elalikhonapho nje kwakule light elecele kombheda ngamshaya ngalikhanda ngambhokoza wagcwala igazi kwaliwa lokhu ukubotshwa kwami ngahanjiswa-ke eSouth Town eKhumalo police station umphosi esirufile eSouth Town wazi ubhuti wami bangibopha laphana-ke sahamba sakhuluma ngayekelwa ngayendlini kanunkazana wayecentral wathungwa wagcina ngaphelesanga ama-charges angengikhohlwe mina ngenzela sithutha yebo udawu wami uyakwazi wayengikhulisile kodwa kwamanje-ke umhlathi wakhe lwana swahamba wanjela umntwana usegoli kwamanje yimi-ke ubusibhebe hawu busi sigebengu uchawo usibanda akachaya umuntu wakosibanda uyekelenza kufuna sophenduko yezwa ungakwenza njalo ngicela-ke enye ingoma-ke obona ngani nganihlakaza dawuduna ibindi incwadi yakho nzengayikhada
kodwa akusenani sibone le Yey sesibhizi lapha ke kulotakuthi obuyile ngiyambukela uqabuzana lo mkazana nakho phambi kwami engangihloniphi so bese sibhizi sisibukela ukuthi hawu umfana wakhamza umlomo ongaka ekhisa lentombazana samkhoza kodwa hayi bese ichale ke umlalelo wethu ukuthiwa ke bosi bebe
nange uDumi Dumezweni kunjani Dumezweni Dumezweni Nyathi siyakubingelela-ke namhlanje Dluli uDumezweni Nyathi uhlelo ngisakhumbula ngikhumbula siku-radio ngama-90s lalo rocker big time akulahlelo ozafika lapho-ke Chisa siyabonga kakhulu ngohlelo lakho mina ngeke ngikhohle usuke ngeke ngilukhohle kumbe ngathi-ke isikhathi ngeke sikhohle isikhathi sama-90s bese ngikhulakhulile-ke wena ngabe ngumfanami kodwa ngo-90s something bese ngikhulile lami yindoda endala kwenzela ukuthi-ke ngihlale loGwayne engamthanda umntwana wesikhaladini wedabuka e-BG Kobulawayo uGwayne le wayengithanda kakhulu sahlanyisana loGwayne manje-ke njengomuntu omnyama nginohlalela uveve lokuthini ezizinto ngabe zesikhiwa lokubhili ukhulunywa ngesikhiwa lapho obhuti bakhe labo cousin bakhe they didn't like me at all wena ngabamvimbezele etown lapha bathi bahamba lami bafuna ukuthi ngiyokhuluma njani bangidosa siqhuma-ke ngasiqonda-ke e-BG safika ngale dunaneni labo emabhiskiti ngale ko-army baba ngo-7 baqalisa ukungitshaya bangithatha ukuthi ngalimala ngahamba bathi masilivu uGwayne abafuna athandane nami nangublack hhayi into leziuhluku nami-ke ngihamba-ke lokuthini ngathola ezinye i-boys vele ezibhedayo umama wayejala ukunika imali ngabanika imali saqalisa lapho esibadini lapho etown sabamba kunye umfana kuthiwa ngokumark sakuthola sakuchaza sakudingisa abangani bakho kwabhoda lathi sathola abangani bakhe sabalimaza lawana abafana-ke umngani wami lo omunye ngamnika imali asibadilema wasegwaza oyi-1 okhona ngamlimaza amathumba abaphandle yikho ukubotshwa kwethu Chisa lapha sesiwethiwe sahamba-ke e-court sasicela siba lenhlanhla saphuma nge-warning wathwasa ngabantwana sakhithwa kodwa lo mfana wathunga izitishi eziningi esisi kodwa uyaphila angeke ngafakakhohlwa lolo suku lezo nsuku ngoba heyi uthanda amakhaladi uGwayne sabuya sakhwela phambili la esesiba zilento engaselandendala abafowabo sahlala isikhathi sitontana sibonana sagcina ngomedicine uGwayne uzowandishiya ufe ngo-2002 esengumfazi wami despite umvulo womark we end up being friends sometimes nxa uyithanda uyaresista into ziyahamba ngiyabonga kakhulu rest in peace Gwayne I love you so much darling I miss you cela ingoma ethi Motherland kumbe u-Tupac nandi kutshela Motherland Tupac akakutholanga yo
ingoma evela kuyizwantsha-ke ingoma ezithi motherland isikhathi sakonjobangela nganamela mbala evela ko-Princess Dube. Princess Dube ethi mina ngivela elubanda ngikhumbula-ke mntanando baba omnyothiwa ngugumbo baba omdala. Abantu akagumbo bebengazi ukuthi ngithandana laye. Ubaba besengumuntu omdala okhulile mina nginama-24. Ngangabe mbona ngasithi ukhulu bengazi. Wayengithandekela ubaba-ke ngabo-90s ngahlanganyisana laye kodwa lami ngikhomba-ke iseziyami ngoba ukhulu wayengigcina enika-ke imali. Abantu thi no ukuthi ngelala except for omunye umama weduze othiwa umamoya ngoba wakwafika ukhulu kumbe la wayemfuna wasikhanda wathi indaba lezethula ihlale njalo. Ubaba ukhulu-ke ugumba wayengumuntu-ke walabantwana abakhulileyo kodwa kula muntu-ke owazi into esenzakala ukuthi wayengithuma ngiyegangeni ngihlanga egcwele ezidulini egangeni silale sonke ngendlela ayemphatha ngayo le ndlela ayekwazi ngayo uthanda umfazi amdala lwana ngiyamkhumbula lapha leyo kodwa rest in peace khulu khona kodwa kwelezana hamba I wish ukuthi ngawoba yindiza yami nxa labantwana abadala kunami kodwa ngangifisa ukuthi ngilala ngithula yimi-ke uPrincess lapha eSouth Africa ngikhumbula ukhulu kamkhulu baba uNdlobo baba ngicela-ke ngitshale izingoma ubhala nje ama-details amaningi abantu abakhe bakhulile badla njani omunye umntwana wayesemkhombisa engasilala nobaba ngitshele ingoma ethandwa ngokhulu ayithanda-ke izingoma ethanda ama-Soul Brothers kodwa-ke khumbula ngelanga-ke abantwana kodwa azabe bekwazi bacande ngumzukulu kumbe ngumntakakhulu yethi mina ngangilala nobaba wabo siyavale sazivalisela amanje amadala-ke uPatrey ngijakana sengikhetha khona ngale okulokudlana lale-ke o-obvious bye-bye phumula South emadonkini.
mayehle